naikha hambai ini media ni through ti media ni bising ti ang ti prasa amsa ni joto lupuro ni thaniwo sini ini first isi meeting ni kok salai mani kok betang te go salai na mani betang dongno kisi sa highlight khayo ni musugo sini saita sumoyo press meet khainai sini spokesperson tongo sini am borong ganang animes de borma bo thungno briefing khainai hapana kisi sa koyekta agenda ang sasiwana tini jeng buwagrani wansokmo sini tiprasani thinang nei jeng songoi na mani greater tipraland omo formation khainai bagoi jeng kaisa committee khanai nei tini ni sini isi meeting ono jeng decision nakha teibo sini kabangma tiprasa amsayo tui nungjaknai ama thuyang tongmanno bahai khe daiti jeng temporary phang thung permanent phang thung solution khaima bono boseng tini discussion khailaika tei resolution na laika teibo tongo tini Ttaadc police act kedengma bosorongoi prai 24 bosorongoi kesai tongmani act ungjak police bahini sanamnai hnoi Ttaadc hafang hoite rajya sarkar tei governor ni thani rohojak kintu tabo implement ungya-kho obono daiti implement khainani bagoi jeng tini decision nakha governor ni thani rajya sarkar ni thani jeng hai roholai phinai rohonai amo kaisa decision najakha implement khainani bagoi teibo tongo town committee sini 18ta Ttaadc amchaini jaga no jeng location mark khainai tabo decision yakho abo jeng town committee swnamnai hinui decision nakha tei bad baki je sajanai tongmani kwbangma no jeng tini jadre por bishay rokno tei salaika omo main agenda tongmani aroni bisingo main agenda o tini joto Bengali medium school tongmani no jeng English medium khe convert khainai omo kaisa chini mulai nangmani tani hingge chini tiprasa rok English medium pororani bagoi rang kwbangma cross khainani nango tini Bangla medium khe uporiya chini tiprasa rok joto no bini kok baima numa poribu hingge English poraibu hai Bengali poraibu hai Hindi poraibu hai hingge jeng sida jeng bobishodo sraini thinang hamnai jai इंग्राजी कॉग्नो न जं इम्पोर्टेंट रोडाई हनै जतन इंग्लिश मीडियम खलायनाय हनै जं डिसिसन लालायखा तैबो गोबांमा दंगो अबसिनि प्रेस मीट होनाय चाइटा जराव नेरक जतन मीडिया हाउस रंना कयु ओ जागाव फायै जिनि स्पोक पर्सन दंगो एम ब्रम ग्राम अनिमेश देवरमा बनि थानि तैबो काहाम के नेरक सायमानाय तै गोबांमा दंमान जतन हामबाय नेरक नायसि दंलै जिनि प्रेस मीट चाइटा जराव